Fua maua malange ma. Ioi, o te mine o e tele lava o tātou pāanga masangi o lunga o tātou Facebook page. I lunga o tātou i tūlau leo o te ua o le NUS broadcast. Leo lo mai mua mai ma malu o tātou tunu i so se tafa ia mai tu e whāle nalangi. Ia e mafuta mai, whanongonongo mai. Ia poa fo ni tala fau, ia mo mori atu o tātou pō kalame. Faisi timu male rolo wāle tau wana pō, Darren, ngai mai nei tai au. Ia alo mai tau nei tai au. Wa sulu matango fia mato la. Tu so I lo so te wanga pe o I ro ile suisuia el tau. Suisuia el tau pe o mena le tele ona. Tsan no la langi moro tupu la langi temi nei. A tu foi le sisi tu. Ole felana no ile le lo fore li mo tato. I stay me mana o mi ai pe mo mi ele fa susu. Wa laki foi le timu ana po na mana e volto fal tato atuno. Le ala tato to e fala fai me nei tai au. Lo sulu ave maro si me ia ave la. Le lo fale o le tua ia te tato. Sa o le e am ia tato e mau nei timunga swa timu. Ia le ngata o le fasusu e lau e le awa ia la au tuto manu le atunu. Ia tunanga le mau le swa mai. Isi tuma ma tafo le tato tunu uoro uti e swa vai. Ia e pe au ngani ia swa timu. O le mau wai le swa vai tau mafa. Ia na ngata i lea. Ia o tato la au tuto. Ia tato o le mau le timu. O ni sia tunu. Ia te roa ma te mine la ai. Ele vai se tim se sua vai. Tu sa pe il tulanga foi la le pena sa no ya te vanga. Ile I meto tok. O au te roa. Talu mai lava le mele na tupu mai le COVID. Pe o fo I o matanga tsa ele. O fo I o mal ele. Tu sa yo o tanga tsa vai na le no fol fale o la kuanga ia. Se ile avau ia koko ngesi me ai e mo o mia vel sua vai mala ina ia fa tup la ia so e vai tangata fa pe o se ultimo o timu ile a nga ale la ile ai mo toi te le la vore nga ai me se la vol tato so fuanga le o tato ma o ne vai ta ioi pe timu pe la fa fetai de lo fo male nga le le tu vai ai uma nga o vai nga ia au ta o vai nga le pe wo o toi malifale mamaru le tu nu e ila o tu I au te do pe o me nga I tato whainga ruenga pe nga al whainga ruenga ai wha moi e na o ngaru e ina lau I e wha tau mai sa leia al me we wo ia ta I le au whainga ruenga o le ua mana wātu le fiafi ia o tu na I la au tu ia pe wa wo la te mi foi le lua sau ale le fuo le o watu anga pe wa o tu langa wo le lua o tele ma toi tele sa leia tu sa wo tino u tanga tai o e ngaluele ele ele ngata foi na lo fionte vita ai pe wa alu lua ma so fu malolo ina pe wa vai temi nei wo tele o fala wi lo so fu malolo ina ai me se lava le o tele o apongisa lo ofiti tato a inga inisi fo o a ingo fa peon fai langi fo langa ona lava o le tau sia so fu malolo ina pe o tu langa I o fie tato atunu e toi o e toi ngaluele ele awa e maua I lava le malo se tino sa o le wa tu langa na pe o e pu kala me na fa tino I tato pu kala me utu na I tato mali fu mai le o mai lava le vai ngale tato la mua wa o nga fa fu mai ia mai tato wa o nga fa tau si mai na tau ai fo tuang o le tau mafa so fo ma I me ai pareni I tu langa la le tau si so fo ma lori e fa mai la e o lua ma se ki fo ma ia e le va pe ngal koling ma tau mafa I me ai pare ai ngalo la le se ki fo mai wa fa mai e tau le se ki fo mai ia e va ai le tu langa o lo I lo toto o tu langa o lo I lo suka ma le tu langa o lo I le so fo malolo mai po le avo ia pio se va ne le fa fonga le tu ia tau mafata tu ine o tu no tato ti ia pa ese uma foi fausanga o tu ai nga tinu e o vai nga na vai e li si vai nga tu vai o vale tau mafai de manifasi se I vai ne fa fonga le tu
ke vai ko ala e ora ko ai e voi ni si vai e ke vai ko lo o vai ai mal pas vai mo se ku mai ka e o tulanga va pena va pe mai e taua fa malustino tau mafai me ai pale ia masi aki dal fuma saki fuma sa leia a me se lava tatou ai ni sa mo o le la walo lava a ia pe me le sa no mai tatou fa la wi lom tatou me fa pena o le ai me ai pale ni a pe o atai vai ia tele lo ai fora au tele lo fora tele lo ai fora au a pale ni ma me ai fa tuptino po protein po meat ia masino ga mai me angonga e fa sek kam ia mai e se la tu i de tau mafai me ai an ia pe ile ala sa fa lawa wa e si vai nga ia pe na o vai nga protein ia ma vai nga o fa la o vitamin ia ai pe le tau mafai vai si vai nga te vai fa pena ia ai pe o tato se pe ai Kauli alu me ango. E vai pai o me angoro I kai kaulanga ma me pa pe. O ngala o ke le vai ngale o fa ko ene. Ia ona tana tato te tala no ai le fa fonga le manual tato du. Ta ua ia le vai le leo lo soi fu malo. Ina. Ia wa le ia vo tato challenge. Le fa lo pe tato te wila challenge. Le lo fa tino ina le te mai ta ia puna ia malato vai ngala tato fa talo. Ia pole ka ko Jimmy nei le NUS. Ia lo e ka ko challenge ga e pe lima eva yes. A o le mana ia la pe o fa la bilo ma la fa tanga le eva yes. Ia fa tasi la le kolin. Ia. Ma sia la fo ma. Sia fo oka. Ia. E tu e lava ma fo ma ava pe na e fo ma talo a oi mai ona e fa pe I te ua I se me tu e ka ko medical team stand by e o ia tani o mana onga ia ma vai pe te tau po te tau na e sau mo I le team pe tau na e anu mo mai ai si la tau e matua mo musu ai e tau no la tau e ma e musu ai fai mai o la tau to mo lunga Ola tau e maua ini ngase o le tino. Pa o le fo tu mai. Se tadia. Esa awa tero tatu te mini. Sa lero sa no e mo muso ta ola toe ma ta la toe ma pa ola toe ma lo sia ai leiro e dei ai. O le lofa. Le lofa le fo atu. Pa sa ta fo mai le fo atu. Ia tu langa na o lo iai ia fautuanga al pokalame ia na ta tia tu o tafa fai o fuanga ia nisi fanga so lungo nei vai so Darren o te doa ia o tai au so mun o le mai tuanga o le nei foi pot o le so de malo lo fana wa I sa leia sa noanga te vita o tai au so mun mudi tai so mun mudi yon ma to I pitola au o loa pe no ta o te mi o sola ia fa ta nu ana fila u so nga mun muli o lo ta upu o ai fai poloka la u lo kos so lan fa na fi fa tino ina na file so nga mun muli po last test ia o le break to ia me to mata le si mato kos al mato va nga la le o le kuka food and beverage po ngaluenga tono fa le enga ma le front office o va yaso o lo fa ta tia me por kalami Ia, lo fa tatia met pokala me awale talaina del fa inga. Ole regular ale al matu fa inga. Tala tato fa inga vision. Ia, tala tato fa inga visions ile aso fitu se tema. Fitu se tema e fava yaso e ran el pokala mele. E fava yaso e ran el pokala mele e matala so fitu se tema e fa una le aso torus furu se tema. Na o aso lulu ile aso tofi. Aso lulu, tolu aso vai aso e fatino inai. Mo le sila fia o tato atu no, ma fonga mai. O le fada enga renovations o I faia practical assessments. Po I faia ngal po iloilonga fatino ina le along fa na tu sol ta pena uma mai le matanga tau sanga I me tau kuka me tau fa enga. Ma mea tau wha front office o I la tato visions. I le la o la kuka ina I e tamitia onga
ia le fo ia tu inga sengo me ai nga sengo me ai la serve fo ia i tamatia nga ia tato me se foi nga luenga fa front office ma reception me fa front office and reception o na hora fa tino ina le Visions Restaurants mo ero sila fiel me lo ia le Visions Restaurants nei tono tato la mua a fa pete ui me ve vastai e ila le primary school ve vastai le gates le luma e fa sanga i tonu lava le gates na luma po le pale luma ma le Visions Restaurants ma le Visions Restaurants David e se le matango fia wa le o te fa e le o la vai so fo e le o la vai so fo o le vai so no tu atu o le aso fito se tema i lona aso lua aso lulu ma le stofi pa e fa wa pele e fa la ulo ina vaenga le ia ai mo fa funga le tato tunu o le fale inga le tato university ia pe on sa no le sunga le fa onga e fa tino ai lo longa ale fa na o i foi e tele la van tato vala au die foi ia le vaenga le tua le industry o ia bo tato pa anga masania le o te ro te ro tau sanga ia por vaenga au fale ainga e o mai e tau se sam mo mai ia tiro la i fana boy ere fa tum lima fa tino ngol tato o nanga le te i ma dia lava awa pe ole tato fale le lo Visions ole fai pa anga lena ia ma le jaika lena fa si ai o isi foi la fai pa anga la he la tau ye providing po SQA SQA mal tato mtanga bengo education fa le nga pera la tau ye wala aulia eu foi la tau ye fai pa anga wa mo tamaiti ave work experience awa umalo le fa inga le so lo mal work experience tamaiti pela o istau sanga u tona i wala aulia ila ia foi ia tangata ia po organizations po business ia masanyo na ave tu mato tamaiti a onga ia mai se i sila ma se tofo i tama whaingal whānau. Mori siri fia tātou tunu uole, tātou whai a unga kuka le ia i ole sunga ia Martin James. Martin James, o se tasi o le i kuka a. E wa iloa fo ina na tau tua. Te rola mai mo mai le tunu, ia la ua whanongo mai le ingoa. Ia ole sunga na whai a sunga ia Martin James. Ia o ia na, ia o le vaenga le o le kuka. O le whai a kuka. Ia o le vaenga le food and beverages. Ia o le sunga ia Agnes Chan. Na o lo ia i vaenga na. Ia ma le vaenga le front office. Ia o le tamaita ia po tasi on sem. Ia o le vaenga. Ia ma lau sunga la le. O lo vaenga tua kai. Ia o lo tō ngā lui. Ia pa matango fia le vaenga le nā whafonga tāsu o nisina o onanga. O le olo whanga solo ai. O le vai aso fou. O le tātou vai aso nganu. So ya e mai le whanau, so ya e mai le whanau I le aso ngafua, ai aso lua, tatala le tātou wharenga. Le aso fitu se tema a ngai I le aso tau se furu. Me wa pa uwa mol lava te vita, o le tātou taime talai, o le afals full tasi I le lua. O is afals full tasi le afal tasi. Afals full tasi le afal tasi la uli, o le target lava le lunch. Target level lunch mol tato fa moe le a fai o na e fasa uni se aso whanau I le vai tau le o se tema le maa sino o se tema o se aso whanau ia po nei ainga fui na e tu whatasi e se mawhtanga whare wo po ni wo wa lewa fu na vala e whai tala whai se whai ori se whai ori ia o I tonu lava ia wai tango fia lama tato tau mafa I ole a maua I tātou whale inga. Ia pe wai e rawaso e aso e pawhei. E foi aso e whai ia tātou courses. Arakat. Ia arakat. Ia ngā ki o wha pese se course matau de ole arakat. Ia e kako free main courses. Ia ngā ele arakat. Ia e whaawau pēana wha manatu. I le mamalu na tātou tunu. Ia man wha fonga mai nei tai au. E ia tā malo whara ngia ne tai au te. O le vaenga le whapisnisi. Ia sa whainga o whapisnisi po le Faculty of Business and Entrepreneurship. Ia ana so mai le ma le vaenga Science, Faculty of Science. Ia ona whai ule le Faculty of Technical Education. Ia e le vaenga o whai whara whirima. Ia ona I vaenga le na. Ia e whaanga solo a ngai tātou po karami.
Wa ai le tele o le vesi la langi te. Sa o le ia so. Tu sa pe wa la ato el masino tu pu ye vesi a mo ia sa mo le file mua. A mo ia sa mo le file mua. Pe on tatu wa ai lungo o TV mo pe ngata fai langi. E me se lava ya tunu lai o Arabia. Yo il Middle East. Afghanistan ya tunu le. O koe back mai kama sao ia. Ngai ngatani ban. Koe o mai Taliban so le koe avel lato tunu uma lato malo. So o va ia tu ata mua. O fai mai o so fa ia o toi o mai le au Taliban o avel me le o so lai le malo. Ya na. O pe o so lai se malo na ia so le me tono lato la mua. Se ia e te vai tu fa nga ina o le au penga. O le au penga le o le fana se tu lu le fa funga le tu lu. Ia ma au penga mtau ti. Ia ta to wa o le wan ta no va nga. O le te mi fu le e to fa le mamman o le tu lu. Ia matama moi be o fai maro lunga le fiafi o le po o le singa o nga kwa le po pe le lava fo isi va le fa funga e al matua moi moi ele se me e popole e le va pe moi e o pase pomba e paule mele moi te e ma malo le te io e me o fa funga me o mai mo le se le va nga di makango vale e Paulo na ora vai le vale to no tanto o ko sa foi no ko sa foi tu sai vesi atu no la ifa for fa ma tauare ave vesi sa mo su ngongoi ia tu langa na lo ia tanto tu no ma le lo la vai lungo penga tu fai langa le telefo io mo ta malawa lo sa tia ia fa fetai I tu langa so ta ingale we te mine mai e te mi te vai tu I lungo le o penga fam talang so ore ai o le si ku awala ore ai o le ia po ta tau ai ia po ni si fo yo wo o le vai so o le fai ele fai nga fa le ro fa de sa le ia pe o vai so tion tu ia po lo gasta lo na tu mai lungo fa si langa fo se ta si fo yo o uso I se tasi fe o nu tu I pitole I ia vai vai uta ia wa na mato fale ia na ulo lo lungol fa matalanga na wa lo asin mato fale le lo ai au nga lava le malpui pui o to mauta mau to lawa lo ka fale le fale vai me au nga me to tino au nga mo o to fale le lava na lo ka fale pe te fale e hanga si me nga fo I fefe te tanga to tai fa ia tai fa e ni tai fa e paula nga ore fanga le e te si da fia le tanga tale so fa ia Joskips oi le haida ai va ai lunga o penga o te fai lang o vai tu na po e fa fonga la tu o lai fai le tau mafutanga a tai whau a Joskips. Se kama funga lo conflicts. Ai sa. Ai fa pe un conflicts o le ai se vai le mix. Se le ai. Tu le lei a mal pe pasu suoto ina. E mix le lei ai a conflicts. Ai fai le tau mafutanga a tai whau. O ina te lo ai. Le vale a lofa. Le vale a lofa o Joskips. Marangala o ina e roi le ta ua o le ngalu ngala tai fau de fai o le sina me te tau vai de o na so ni te o e le matu tai fau matu a inga fo o ia e fale o matu e fale so o le matu tai fau le na e la tuare o I pasi e la kurga o I pasi ngonde ele o le leina na fai se tau mafutanga tai fa fuare ele la kwa ai va be ia tai fa sau ta fa tu me ia tu langa na ai le tu ua ma o ta malawa ia siaki fa le ia fa malama fa tu toa ia siaki le fo imam ai me se meanga o le si me le take de kamangi se mo te unga tini e la I ti fo ne ma fai ona ave fa tau ia le lei ona siaki le lei ia lo mota ma lo lao ia a mau fo se va no le uli
ia anga i le fale e siaki le fale ia po malu pui ia ai alu le taimi fo ile lo tau mafutanga le hori ai le fa pea la faia mama sa ia o te ia le puli so la ko siaki le fale siaki ma ia fo se tasi matenga lu fa tasi sa tia lo fale ia sa tia lo fale ia a le me te ofo fa matala mai le afu e tūlanga le. So, ora whai to ora matua i malu. Ia pe fōringa mai, le matua i to ale tata. Pe o le mea wailelo le mai tau le lei. O le taimi o ise ai, o le taimi to i fōi e tuai tangata. Ia wana whai mai mo. Pe iana whao ngāri, au pe ngā fōi ngai. Tarepe ai le whai to. Ia alu tono le whani. Tu sa o le sa leia, o le mai tata. O e tiro sila fia la vai oi. Po ta ua foi e tangata lai mai tau. E tangata lai mai tau po a foi po le aro tai po so routine. Po le po wala me fere taimi, le me fere taimi. E mana ia hai pe sui taimi te alo vena lo pe ma fai. Ma fai o a fetau o a istangata fai mai o me se mai mau le pensini lo ta vale la SF. Ai o mo meleleia mo meleleia e leia lo mau i mele le lava ro mau tu mele sa o le derena ia fa fonga le tato tu le taia ia na o ni ma fautuanga o ni ma tala no fu i ni taia o i dunga le tato pokala ia na o fa manatu ia matu ina atu ngai fautuanga ia e tawala le saunga le mu ia i le vai fa le mota mai o nei mea o ngā, i reo ni mea tau mo fi. Ia o nei fo ia tau mo whainga ainga. Ia e pe o i se tūranga fo i ia ware o kamai, o makware ala lofa. Ware ala lofa. Ware ala lofa. David, po o le anafi e po tātou anafi na sau i fo i le posta si whale le hofsanga i kongo mai. Ia, sa o le le. O kasi le lofa. E fo ia si whale einga le na ana matua i sa tia lawa i se tūranga. Ia ai o le tala fia. Leo ko tala. Leo ko tala le mai amo. E fiu wale firia. E fiu wale firia. Peo no vai e wo le mai tau wa le fa Britania. Ai peo tau fa bungaina fa pe de fa Samoa. E fiu lava tata e fa leanga. Ia ai toi fo i mai lava. I se tūlanga malos. Na la u tala le tato fa le ngale na. Ia fa malo. Ia sunga le pule i mal fatua ia molta mo fainga ia o atina enga lava o ai ia ai lava ina tu ia o lo fai le vainga fa le lo fai ia i tato ainga ia o ni sina vainga e pe on tato tatano ai nei tai ia o me lo tup i tono le tato tunu ia ai tau na fautu atu ia vai fa le saunga le mu ia o mea tō tino, i tōno le ainga teo manu, ia aile i tu ua le whali, ia mau fo se taimi e toi fo ia e asi, ia o se vaenga le leile na. Ia nisi o vaenga o lo whanga solo ai le tātou, le vai aso fōu le tātou vai aso le nganu. Le o lo whamanatu pere atu nu. Mua, la le tō pokalami o le vai aso fōu te. O le aso lua, ia mato. Aso lua e mato, le mato Wai ngā leo tui lope su mai le sunga al mato le komiti. Ia. O al mato whono nana whai le masinante atu tata noi nesi mai se ngā senga le stau mafa. Ia. Se ngā stau mafa e mai se fo i se ni mamanu wha Samoa. Wha ngā nuu la tam whai atu iai. Ia. Mai ngā le nā, ia o mātou le stof. Mātou le stof. Mātou le stofi. Ia o laua te rolo mai ia mato fale fola ia le ana Samoa te pena ina ele sunga ya Juliano Price ia ma le sunga ya Alfred Bridges ia ma le fana ma le fana wa onga ia na lau te ro te ve tu lau tu ai bo mai ma sai mato funtanga le sona o le mato tau ma fa Samoa le o le fa ustalo ia o le fa ustalo ia o tulanga na ia lo whanga soloanga ia matou vai ngā mori vai sfou
les tulanga manai lana mo le vaso wa le tsala le tsatso malu tunu tsala malu tunu en fai fona su mai ma tsala mai a sila fo ia i tamfainga al fanau ai mai sei fo ai mai se lava tsatso anga nu awa pe me lava le tamfai fa ia fangu mtu fa manatu il tsatso anga nu io tsatso alom fanau mai se ton tsatso tunu mai se la monei ya sa o le der ia tulanga na pe ona ia ni tsatso va nga mo tsatso pokalame ile ni tsa o tse lo ia la pesta malolo ade fa sta malolo nga ia tsatso pokalame ia se i falongolongo foi ma se pasai ia le malo tsatso tulu ia nai musika ia va vai foi o tsatso pokalame a tsote du mai fa au fa tsanoanga o le malefu mai nei tsa Clean hands, save lives. Ai etele ul fale lotoa. E te tau lava ona fulma o lima. O lo ia I lava se te pua o mo na saunia. E a ona mulmurita ia ile fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui ia mai nisi o sia mai a fia ai I se whaama. O le tu o le whaonga ina fo I o tatou whale ta ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga I ana fuanga. O mea ai matau mafa ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo I tutono o le tatou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasawina, pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Tingin mama, pasau I ngai leona.
le whainga tā te leo nei langona Po ae winga o le anofana o tinga O le mawhaina inu le nei ipu E o na A o whea upu i le tāno whanofonga Na o a use ia I ulo o na te lilawa Tau ave to a tasile nei poronga Ai lunga e langona A o whea fōi Tala no anga I le telefoni Wana o la molo tafi O le ta o whenga I le to oti Ia whawa e me uma le whea lo whani ma le whamaoli Ai ai la molo to lea O lea o whatali pea Foi mai o lea lo whama o le mana mea E tu mau pea Loa ua e wha mangaloa Ai o le fili na wha ase I o umanatu mai mau Pe ana e loa mai lo nei fatu Ai ua le au ngā taimi ua alu Ai o te tu mau pea I tala noanga I le telefoni Ua na o la malo ai wo pe se ia wo fola si malai mai mau le mafu ka la kala sa ola por fa por kari ai wo masai sai au ke manga ola se ko fa fo ir kai mi ko ai la vai de camoreta no no ko si o kalima la mo ko pa ia si o kama ele ai fo si ka kai mak par pala su mai a ko be a ku ri wo va se ia le la wa mangu ya ai se ko ka la ia fa mu yo wa ang la pe fa manga no a ko la par ka ka yo manga ku ai fa maior Bele Aire bele rufu Ola pea Pior Ai o te tu mau pea Itala no anga I le telefoni Uana o la malo tofi O le ta ua whenga I ngai tu oti Ia whaama e me uma le whea whani ma le whaamaoli Foi
pangongo ai le kananga waku. Ilau kapua inga. Pake ai le a inga kaua anga falela kai markama a inga. Ole tova ngala le wa ave I Amerika. Saka marpanga alu was ke uma ponga inga. Leo pisa ole pare mai okai oko se oko lo mapa pau. Mai wai kui se orko vanga I baila au ole baile le ngau. Mai mau e peanga o vape I loa inga. Se mangu ua levango o waso mai ma se fue pusinga. Mai pele papa pomu mai alapi. Se vai lei pele os vai foi mai Iraqi. Ele vai ngau sama wai long pale mai. Sai dia mau ai mak vai pa. E kalau pai le piong ai ko vanga. Leilo lava pe ai ua urufia ni nganga leanga. Se mangua ko sau ma se vai si pa kau kala. Pe leo a mio pau ma mangeo le mafua anga. Mai le singa ngasir ko vanga I papu. Tina, le ai. Ele o ngasir ko vanga. Ala e emer ko vanga I longo foa. Oi. Ele o mai ko vanga. Oi, le ai ala fianga ko vanga man sio pola e mai lunga go. Ele o longo ko ala ngai pai. Ala manga vanga. Oscar pai mai. Wai patamala, santonalo sapi matala. Asa patuama, koe pamanapa, koe pamala wawa mama. Hey, hey! Oh!
Save lives. Ai e tele ulu fale lotoa. E te tau lava ona fuluma o lima. O lo iai lava se te pua o moana saunia. E ao na mulmurita i ai le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou fale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whataua a wala ma whaataita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Lima ma, whasau i ngai leona.
le toi te liu mai o le tātou po kalame le nei tai au, ia pe ona whairoa le amatanga, ia le vaenga mua o le tātou po kalame ia tātou malo wharolongia, ia mai nisi o sao whainga, ia o le tātou university nei. I le tūlanga o le whalawiloa le ngatai po kalame, ia mai se o ngā luenga, ia pāwhai tiu te whaatino, ia lo mwhaina tu ina atu haide au amnanga, i le mamalu o le tātou o tunu. I le nei lai tu la, ia o te fia, ia whailo atu, ia le tamaitai whaiaonga, mai le sao whainga o whapisinisi, ia po o le sao whainga leo whaino ia whaperitani o le Faculty of Business and Entrepreneurship, ia o te whawhelo tuai, ia i le tamaitai ia Dr. Siu Chang, ia o le tamaitai whaiaonga, ia mai le tātou sao whainga lea, ia i le vahenga o Accounting and Economics Department, ia mo le silfia le malu o le tātou tunu, ia o le tamaitai ia Dr. Siu, ia o le tamaitai ua whai, wina mailo na whailonga mo olunga, ia o le PhD, ia mai le tātou University, Victoria University, ia i New Zealand. Ia o se tamaitai ua lewa lana tautua, ia ua lewa foi le au omnanga i tono le tātou University, te le fo ia lo ma whanau, ia o lau mai mō mai, ia ma whia o te wa ai o fōringa la le leidunga le tātou televise, si unei tai au. Malo soi fo lai ma. Ia, malo lava. I le tūlanga o le tāpokalame nei tai au, o te ilo leo te vai atu pe o lau sunga si uolo patini o lava, you are more focused in teaching and delivering accounting subjects. That is correct. For our Faculty of Business and Entrepreneurship. So, and I believe that this morning you'll be focused on, discussing and also making awareness of the programs, in particular in accounting. So, can you tell us, this morning about accounting, what is accounting, o le wing o le mea accounting, ina e wa fa fonga mai ra tunu wa e ka le accounting si te lo tanto fa me finta. Okay. I so no ia fa fonga le tunu. Okay. So accounting is about numbers. Broadly speaking, accounting is the process of identifying, measuring, and communicating, which is the most important part. Communicating information to permit informed judgments by the users of this information. So basically, our job as accountants are to provide information for communication and for decision making. So accounting for us is a language. So it's a language that provides information about both financial and non-financial performances and positions of the organization. So when you are studying accounting, you will be learning the specialized language to communicate and understand different financial and non-financial operations for all types of organizations that we have here in Samoa. Iana, o tūlanga a tara nōro le accounting, o tala noa I tūlanga o tautupe. I le whawhasenga ina, I o tūlanga tautupe tu tonu se whaalapu putonga. Ina I mawhai o na I le whasota inga I le tūlanga o le tūlanga tautupe, ia ma le whaangai o inga o pokalame tonu o le whawhenga renga. Ia. Te lore le lea tua mara o accounting I. Of course. Okay. Okay. So, Lela wai lole winga le accounting. So, what I mean is that now the public is aware of what is accounting. So, can you provide an overview of the accounting programs offered here at the NUS? Okay. So the Bachelors of Commerce is our most popular accounting program. They would take the Bachelor of Commerce program. Bachelor of Commerce. Yes. So this program is a 360 credit value curriculum. And this program is designed to provide students with the accounting knowledge and skills. Then they can apply these skills, especially in accounting. So the program places additional skills on other things as well. We also look at developing competencies in analytical, like for interpersonal, leadership, and communication skills. So for example, students are expected to solve problems. They're expected to conduct presentations as well as complete assignments and also group projects teammates. So it's about teamwork as well. We promote that in the faculty. So le leila vaenga le pio ne sa no isi.
I le tūlanga assessments. So it's a combination of theory and clinical. So that once they completed their Bachelor of Commerce, they're able to put into practice the skills and knowledge learned in the classroom. Yes, that is our aim in accounting. O le tāua al whafonga mera tunu. O le poka lame po le au ina tono le tātou sau whaingo whapisinisi. Pei on sau nō tama jai whaonga o le nganga atua. Ia umau nā onga tono whaonga. Ia mawhai o nā watu le whalwhai ngā luenga. Mwhai on whaonga. So that means with the faculty, they have a very close relationship with the industry and also the different ministries who are offering accounting jobs. Yes. Yes, we do need to have that connection because it is through them then we can understand what the industry needs are. Yeah, so then I would know Bachelor of Commerce is one of your, popular course program for students enrolling in our faculty. Okay, so how can the students be admitted into the Bachelor of Commerce program? Okay, that is a very good question. If you are interested in, if students are interested in pursuing a career or pursuing education towards a Bachelor of Commerce, majoring or specializing in accounting, we usually have 2 admission requirements for the Bachelors of Commerce. The first one, students can enter when they have successfully completed your Lako Foundation studies. So uma mai Lako Foundation certificate, whether in science, whether in commerce, or if be'awhai wa uma mai Lako NUS diploma, or any other university institutional qualifications equivalent to courses here ka ko. So that you can enter directly into the program. The second entry pathway Yamako is what we call the mature age entry. So you don't necessarily need a certificate or a diploma, but if you are over 20 years of age, as of the 1st of February, or admission yearlinga, then you can also apply to do a Bachelor of Commerce in Accounting. Or if you have 2 years of full-time relevant work experience, so for mature students, if you enroll as a mature student, you don't need a foundation. No, you don't. Okay. So you just need a confirmation from the organization or from the workplace that you have worked 2 years full-time. That's right. Okay. That is correct. Okay. Au te lona mama mai nga na whafonga mai ra tunu. Ia e lua tu ai ngā awala e te ufale te unor pokalame. Ia ole tikeri, ia ole commerce. Ia por whapisinisi. Ia whape mai. Ia o ina tau mai ala tau sanga wha mai. Tau sei wha maoninga wai. Ule tau sanga wha mai. Ia mare tangata. Ia ua whai ngā luenga. Lua tau sanga o whai ngā luenga. Ia o lo mana au whau au. Ia mwhai. Ia o le atoanga atoa. Ia o le taimire whai ere tātou enrollment. Ia po le taimire whai restara mtanga tau sanga. Ia nā ua tau sira mai rea. I fōringa o. La le leo le tamai tai ia siu. Ia o ia tonu rea. Ia e whaakuso tai mai ei. Ia po nisi alo whai ngā luenga. Okay, so let's talk about the structure. The structure of the Bachelor of Commerce program. So what are the courses that for students to be specialized on, and how the program structure? Because I believe it's a 3-year program. That is correct. So for our Bachelor of Commerce program, if you want to specialize in accounting, so 24. Se fulu ia core courses, se fulu le major in accounting, ma le fa as an elective po se minor e ke finangaluai. So the 10 core courses that we have is pretty fixed for across in Makopicom core. So regardless of which area of specialization e ke aluai, you will have to take the 10 core courses. So these include Ole HEC 111, which is an introductory to financial accounting. It includes HEC 101, Introduction to Microeconomics.
ole HMG 162, Management, Organization and People, ole Marketing as well, there's Introduction to Computing, e mga umia skills nga, le Mathematics of course, so e yaya le choice le students, e avele Mathematics pole Economic Statistics, because ole we know in Samoa, ole maka upule ole maths, e fingale e much needed training in maths. And then we also have the Samoan, which is a requirement to kako university. Kako nga Samoa. Yes, that's right. Mapipai lua lala ingilisi, we call them Business English and English for academic purposes. So those are the 10 core courses. And then in accounting specializing in accounting, we also have 10 major courses as well. These include HAC 112, HAC 211, HAC 213, 214. So it's a range of 100 level, 200 level, and 300 level. So at 100 level, these are courses suitable for the Kausanga Muamua. And then we have 200 level, which is suitable for Kausanga Lua. So in accounting, our was structured in the way that the next step is building on the previous course. So courses in 200 level Kausanga Lua, these are based and we are building the knowledge from first year. So that way when we get to the third year and final year we are building on knowledge that they have learned from the second year. So for our accounting program, I structure for pengaya imaka upu. Manaya le alava longo winga, the courses that you take first year spiral to second year, second year spiral to third year. So once you get to the third year, before you graduate, you get the full package. That's right. That is what correct. is needed out in the industry. That's right. Okay. 10 core courses, 10 major courses in accounting, and 4 minors. So electives you can take from any other discipline in higher education. So this gives them the choice. A language course, so if I can yeah, te rona monino panga solonga o pukalame program instructor yo le Bachelor of Commerce ona o te rola mai mo mai le te rola to le whainga wenga wa o te rola popular course there mo tanga whainga wenga those who are really in the field really out in the field and mature students. So that's okay. Okay, so now we already talked about the structure. Okay. And the major courses. I think that's covered, you know, the information on major accounting courses that students need to study. That's right. Okay. So for HAC 390, practical application of accounting courses, is there a practical component for students in which I believe, I don't know, but this is one thing that you need to share. What does it mean, practical component? Practical, HAC 390. All the practical components we transcend that as work experience. Oh yeah. So they do practice here, they do calculations, they analyze journals, they analyze financial statements. But when they go out to the workforce, they get the full experience. So it's the reality that they are there in that environment, in the situation, and dealing with accounting issues. So HAC 390 is one of our newest course Bachelor of Commerce program. So with HAC 390, it's called Applications in Accounting, an application in the sense that there is a work experience component. So this year, work placement. So this is all assessment for we decided if I So what we did in the work placement was contact accounting firms, public sector firms, so both private and public sector firms and organizations as well, to take in some of our students for a week. So in that organization, and there is no money involved, so it's basically voluntary, and we have been very grateful for our private sector and public sector firms who have been on board on this for this program. And so students have already gone out, so because HAC 390 semester ngay, so lawa umalala work placement, and we have had very good feedback from both the students, malako supervisors. Lawa fia kamaiki, they've learned something.
They've got the actual experience of being in a work environment and doing the work that they've learned. And then we also have very good feedback. Well, positive feedback in my workplace about the quality of the students and their work and their behavior and performance. So, yeah, overall it has been a very successful assessment, and that is currently the practical components in our HAC 390. What about mature students? Mature students, that's a very good question. So with the mature students, it was a little bit more challenging in the sense that I knew that they were working. So lawa mawalak ngan wenga, and I understand if I leave lako ngan wenga o mai if ngan wenga si accounting firm. So what I did was I approached their organization. So for instance, the Ministry of Justice. So I had a student in Ministry of Justice. I approached their supervisor to ask if they can be placed in the accounting division or finance division so that they can get the relevant training, or if they're already there. So that way, supervisor. So all the students went out and took with them worksheets. All the worksheets worksheets. I filled in lako supervisors. I lako ngaluenga, ma duties nga fai different days. Asuka ikasi. And like saying if lako supervisors may confirm evidence lawa wa umayang wako fai ngaluenga. Yeah. So yeah, for working students, we do try to accommodate them as well, because we understand, because we do have quite a few working staff, and we are very excited for them, because it takes a lot of courage and time and patience to come back and get upskilled. Yes. Sauli vai nga lea e molia tu de nga whaafitai ia I company ia whaala puputonga lo tu ina mairo la tu tau au pe on sau nore tu mai tai whai haonga ia molo tu lango lango wa ana le ai o tu lango lango I le mwhai on tu ina atu ia whanau haonga ia mwhai o nga alulue ia mwhaatino ina la vai nga ta ua lea o le practical po le longa whaatino lea la whanau ina ia mwhai ona I loa ia po o le lei ma ato toa whaatino ngare ngā te tono le potu haonga ngā luenga whaatino ia ai le I whaawina ia maanga ia tuitua ia I whaapotonga e ngā luluei how te losi. I think some of these students, after they do the work experience, they will be hired automatically. Yes. And that's a good part of this program. That's right. We are helping them to create that network as well with the industry. Yes. Okay. Okay. So for those who are, they're looking forward to come and enroll in this program, Bachelor of Commerce, probably next year. Some of our students who are currently at the foundation level. Okay. So, what are some of the specific jobs? Specific jobs. Yeah, for students, for those who will be graduating this September, at the end of next year, April, and sort of to encourage those who are actually doing bachelor, the foundation level at the moment. So now, some of the students, they're thinking, full or rocket enroll but it's our feeling because after all, when you're a student, you also have to be forward looking. Where will you go in the future? No, that is a very good question. Mako Waiele Accounting Mala Economics Department, we always have this saying whereby we say accounting is one degree that has 360 degrees of opportunities. So in particular, the accounting program at the BCom level, we have this program so that we can prepare students for a career in both public, private accounting, not-for-profit organizations, government sectors, and any other professional endeavors like yai. Because a yai misconception accounting is boring. But actually, in reality, accounting creates a lot of opportunities and very interesting career choices. For example, certified accountants, they often open their own businesses and provide financial and non-financial services and tax-related services, which earns them lots of money. Another branch of accounting as well is auditing as well, very popular. So auditing focuses on identifying errors, discrepancies. Kika is always to check in the financial records to indicate any mismanagement like yai. So, they play a very, very important role in organizations as well in terms of determining and assessing the economic health.
So all the reason in accounting, you will never find any trouble looking for jobs. Other professional jobs, popular jobs for accounting specifically would include an accountant. You can become an auditor, financial analyst, a budget analyst, an investor. You can work for the bank. You can be a tax specialist. And in the long run, you can also become CFO, which is the Chief Financial Officer. You can be ACO of Finance Ministries. And then there's also the CEO levels as well. So we've got quite a few CEOs who are out there with our accounting degrees. Tolu se lau, ono se furu tike wi, tamri sanga, te awa pea e iai sau tike wi. That's right. Ia ole, accounting. accounting. Ona lewe mai ia le tamatai whaonga. E pori, ele nisi nā wa ai e tangata. But leo tō wafunga, ai, se le pori. E wala tarawi, ele mai. Ele mai le accounting, that is so true. Yes, that's right. Accounting, e watu langa na. Telling our winger to become an accountant, to become an auditor. But it's one sort of a degree or qualification in which, you know, even if you in any job, you need to understand, you know, the whangasolongo tupi. That's right. In any organization, so you always have that division or department that looks after finances, because without the finances, budgeting, control, okay, yeah. Okay, so it pela accounting money, tax. Tax. You can also be self-employed. That is right. You can and offer financial services and consultancy services. So kokele for isa consultants, they all have accounting backgrounds. Well, you know, the retail shops. Right, the small shops. You know, once they start up their business, I think one of the things that's lacked is having to control the flow, the cash flow. Yes, that is right. You know, ole to ina to mai tonu alia. En fai ona faorola, en fai ona e alu foi avela sosoani. Ia business ina ai ina e fai ona so longa le fa so longa tupi. Mi ma wai mau foi sede. Atanga e vere fo tua. Yeah. Exactly. Okay, so ta o mai le vai ngata ua. What happened if I do not do not want to become an accountant when I complete this Bachelor of Commerce? That's right. But what are some of the challenges? Are there any challenges in finding jobs here in Samoa? In Samoa. Or choosing an accounting career path? In accounting. No, there are several challenges, but accounting can also be fulfilling. Some of the challenges are if you go out in the workforce and as an accountant, if you work in a different environment, you will be dealing with people who do not know, who do not understand financial statements. You will be working with colleagues who don't know how to do a budget, who don't know how to read cash flows. And sometimes that can be very challenging. But then it brings us back to the nature of accounting itself. Accounting is a social science. It's about communicating information. So what I said at the beginning, it's very important that accountants have this communication skill so that they can present information in a way that the users or information that they can work with so they can understand. So accounting has to be a language that we can sort of simplify when we are communicating to our users, because our users or accounting information, they don't know anything about accounting. So I think that is the most challenging part in accounting career. But you know, things can be solved as well. And you know, in accounting, if you're working in a scientific environment, it can also be a struggle when you don't understand the environment as well, the nature. But then in accounting, that's why we have networking. We have those who can help us provide that information. So it's a sharing of information. Yes. I think it's all about communication. There is a process of learning on the job. That's right. Connecting the dots of different areas when you, you know, once you get employed, you don't expect to learn everything and know everything. No, you don't. You have to learn and also to get experience with
what is already there and try to learn from those who have experience in the workplace. No, that is correct. Recently, in one of our Hack 390 presentations, because on Mako Hack 390, layai for the components there or presentation series. So Maki inviting ala different distinguished members from the private and public sector, eomai etatsalano, and share experiences or la ko wenga with the students to give an idea. So recently, we had the pleasure of having one of the members of SIA to come and talk about our budgeting and her experiences with budgeting. So one thing that many of my students have learned from her is the fact that when you are working for government, when you are working or when you are preparing the budget for government or evaluating and reviewing budgets for government, it can also be a struggle in the sense that it's a bit challenging when you are having to present this information to an audience who are not, accounting majors or who have not read a financial statement or who may struggle to read what a cash flow is. So I guess it's about communication, it's about disclosure and presentation. So I think, the work of the accountants is very challenging, but the rewards are very, very good. Yes, and that's one thing I picked up from our discussion this morning, Dr. Siu, is that you are building this great bond, great relationship with the industry, especially the Samoa Institute of Accountants, the different ministries, the government ministries, and also the private sector, in trying to get them on board, share the experience, and have them allow our students to come in and to get that work experience. And that's one thing. Memoli atu ina malo man fa fa tele ile ngata le fa la putonga ale au tusi ale tatou malo ya mese fo I matanga luenga le malo le tu mai o tu au wai le mafai ona au sia la universite ai mese sa fa inga fa pisinisi I le vahenga o accounting ya mari ai mese le sa atu le tamatai fa ya onga ya Dr. Si ya se au nanga si ona tu matida e au noa ma le tau lango ma le tau fisosoani mai. Okay, so o te roa bua malama umawa e ngai si nei tai. And I don't think any of your students will find it hard to get a job. That's right. Because, before they completed their studies, they already get introduced to the industry. Okay, so is anything else you would like to share? Okay, just a bit of advice more who are wishing or wanting to pursue a Bachelor of Commerce in Accounting. You need to be hardworking. We've talked about benefits, malekele opportunities le mau pe afai fa umaima so for maile polkalame. But I think what students need or potential students need to think about when they are deciding on taking up the Bachelor of Commerce majoring in accounting, because we are a specialized field, students need to work hard because the courses that we have in our program, they're all streamlined from first level, second level, third level. So you need to work hard from year one because it only gets harder as you go upwards. And so you need to be committed in order for you to get a nice fancy job. And that's what I think a lot of students have forgotten in the past. All they want is that final piece of paper. But they forget themselves. Employers, potential future employers, they always look at your grades as well. While C's can get degrees, C, A, B. So it really, you really need to work hard in accounting, and you have to be good in numbers as well. Because numbers, everywhere you go, numbers are always there. Petrol station, that's numbers, right, numbers. Go to the shop, numbers. That's right. Everywhere you go, numbers. Exactly, that's right. Small shop, falololaiki, same thing. You need someone to come help you with your cash flow. A manager, tupele and fafama tupele. So it's always that case of numbers, and it's accounting always plays an important role in society, which is why, accounting is a very prestigious profession. Yes. O le wa sa no le sunga le faiaonga Dr. Si. O le failonga o le Bachelor of Commerce in Accounting, majoring in accounting. E o te failonga e se lona taua, e te le vaenga e taua.
Ai va pe o le te miti a veo e ma Chief Financial Officer. A e sau I le universite tau sanga mua si. Tau sanga lua si. Tau sanga toru si. E le ma fai ona e o le tūlanga lea. E le se me tau se Chief Financial Officer. E nao ni si. O le tūlanga pēna sau no manino le te maitai whai aonga. A whai o e fufua mai e te sau le tau sanga fōu. E tau avele mata upula le Bachelor of Commerce po le whatikiri lea. Majoring in accounting e te tau o tangata e ngalua malosi. That's right. Should be a working hard type of student. Hard-working student. Ona leve mai, e lema whai ona e alu le tau sanga lua. Pe ale manuia le tau sanga mua. Ale tau sanga mua. O le basics. O mea lava e te awa o ina le tau sanga mua. E toi whai fo i tau sanga lona lua. Au a si ira I runga le level. That's right. O mata upu, po vaenga e nai o ina le tau sanga mua lua. E toi wha ngaina fo i tau sanga tolu. A ua tūlanga mo lunga. Mo le tāpena ina, no winga. E peia ta alonga le lakapi. E le mawhai o la he o loro pereki man Samoa. Pe ale mawhai o pe angalo basics. That's right. You got to get the basic well in order for you to progress. That's right. Ia pe o le vaenga lana. Ia, leo o whautua le sunga le tamatei whaonga. A whai o e sauni ma le tausanga fōu. Po e mawhau I ai. Ia, e tāua lo su mai ma e ngalue malos. That's right. Ia, se si vaenga si ua e le whai utapukara. Ia, ua ngalo kalonga ku le mako internship program le. O isi benefits and mako Bachelor of Commerce in Accounting for students. So usually the second year and third year students are mako. They are usually doing internships with some of our top accounting firms in A. So usually second year, third year, they come recruiting students the internship program. And we're already so in accounting, there's a lot of benefits. Yeah. Pe a wha pere nā, o la e wa ai atu ia le sunga ia tau ta si umal mamalu le o whaia o ngā waere nā lo sunga le vaenga le si u. Le wa ai atu, e le ngata e toi nau, ai le reira malau a mio. E le ma whainga e alu le internship program a le Jato University, pe a wha pea e wha le tonu lo a mio. O te rori si ngā vaenga ta ua te le tau profession. Yes, that's right. Attitude. That is very important. You've got to have the right attitude in order for you to perform a particular task. Yes. Ole vaenga nā tātou po kalame le nei tai au, ia leo sau no manino, ia le sunga le tamaitai whai aunga takta si utang, ia ole tamaitai i o lo ngā lue, ia le tātou vaenga sau whainga o wha businessi, ia I le vaenga accounting. Okay, thank you. Whaftai tere si umol nei tai au. Tono toi Moses ia no lumalai. O te ro lana a televisi la private message mai. I lunga tātou TV. Ia ona toi tu watu da ia tari mai. Ia on toi wha malama le stai me lumalai. Ia ai whaftai tere sa mua I lau whaafonga nei tai au. Ia leo sau no manino. Ia mo lisi whamtalanga. Ia lo iai la wale tātou ofisa. Ia le whawhainga o whaapisinisi, ia po Faculty of Business and Entrepreneurship, ia o nai mauai whamtalanga ato toa, ia po lunga fo o tātou penga te whailangi a le NUS, www.nus.edu.ws, ia o nao lo iai runga I ngā ia le link, ia mo le Faculty of Business and Entrepreneurship, ia te mauai whamtalanga ato toa, ia matulanga peon tata noa ne tai au, ia la fase malolonga tātou pokalame a tō te riu mai I on whai ula ia o tātou malifo mai nei tai au.
save lives. Ai e tele ulu fale I lotoa. E te tau lava ona 45. O loo iai lava se te pua uma ona saunia. E a ona mulimurita I ai le 45. Ia whaonga lava nisi o vaila au 45 ina ia mautinoa. Lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a fia ai I se whaama. O le tu o le whaonga ina fo I o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whana mau tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ana whaanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le 45. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo I tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o 5. O le pasi, o nino fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama 5. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Ina mama, whasau I ngai leola. Taimilan nei, o le a au kalangoa I si o kolu e kusa foi man kau whaafoe ngolo maa ua inga. Pe I foi or kau whainga eleksion ai le li palimia. Kau whainga o maa lo. Po o le ase tūlanga o le ai ele maa ua inga mo le numanai. Ka lo whae si o kolu. Ia vai o e si aula ua uma kua kumulo o lo whai ake oe. Au ka leo marmana mai ake oe po e lo whai ake au. Ai se anio e whina ka. E ala no whai e lea whamtalanga no tawatina e o le taa inga. I lunga ngei mea la ua ka kukua. Ia. Po le ala so manatu I le taa inga po whea a whai ia I le ngai munga la. Io e wa wono anga la ua ai fo ia ma umanga e amufi. Fai ngai mea ko te pe mama uma. Ai le whawhanga no mawhana. Ai mai se o tātou tua a. Ia wani ngai fwoi vai kemi o whai ilangi so I fuanga angai o ka koukua a. Ia ai mai se ia. Se sau skama lea. Oi. Ia le sau e whapi I whakasil. O le ala le tonu o taua. O le tonu o taua. Tateo I lo wainga pera ngofu ai ai alu I lo wai. Len ka ke o ia inga o mai lua. O lo wainga ia ma lo wainga ia ma ainga o kamaiki. O yo la. O la ke ia wainga o kamaiki o le whakua ka ngofu. Ia te ama wainga kamaiki. Ama o loin kamaiki ia ka o le ainga o kamaiki ai ko ka ainga. Mga ia fo isi au fika pe awa pe tau nuu le wha mui mui. A whai a ngā ngofu awa pe nge e ronga wa ai. Ia. Ia isa. Sa mea mwha. Awa kama ia wa umanga aisa wai. Lele. Ko ke lea le au mbole lele.
fai solo ia wa la fo inga mole o ka ngi o lo me o mala e le sta fia inga me bueno ai pa wa me o manga yo e ma o marca wa inga bueno awar ko ia ai tai milane io le atto sta mai se especial fa ilia oi vai o fa ilia fatta usi mai isa la fai ai se ito fai atu si va so mai io ma allo sera passavo ogni l'anno a Domenici davo si va a passare pure il pensiero ya uno si va a passare pure lì dai salati tu pulana tanto bailare tanto ya tu talento ya boy yo I saw boy ya tu I was tanto to la very sweet see the fire Anu ole ba
se apa helapi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu uatonu lo pina ngalo tapa aipo ipo amane ile malo ele anga ole tatua etele aile ti apolo te fai sau pepe ole pepe ole po sauia la ia malolo tatele via via mai mai atatape se yo pese atu ile ea se yo pese atu ile ea Toi whataro whatu le tatou pokalame malei fua mai, i le mai mo whawhongwhonga me le tatou atunu pelo Samoa, i nei lawa tatou la whanua, a me se foi so se tawha lalulangi ro whapea nei māua mai tatou whaasalaunga, o tai tonu o telo le tatou atunu o mahe ona, whain malu o tai au, ia malu o lava le soifua maua malangi ma, ai o le toi taliu mai o le tatou pokalame le nei tūla, o te fia lava e whalau i lo atu, o ma whatase me se tasi o sui longa le tatou universite nei po le tatou lau mua, le sunga le taitai, le din, po le matua o whaiva, le sawhainga le o mata ese po le din o le Faculty of Technical Education, le sunga i Alineta, tamankai a Roy. Tala whalawa lo fionga Alineta? Ia, whatala fo i lau sunga Darren, ia, po o fionga mangele. Ia, tēnā ne fo i pa ia male malu sa moa lo mawhai ona, mai mo mai tu e whao ke lope ia me se le tatou atunu pe nei wha malo al soi fua maua ia me se fo il malei fua mai whanunga lei nei asa fau malo soi fua ia whawhtai lawa loa fionga mo le whawano ina mai leo lau taimi o tai tonu o tere fuafuanga mtuatuangi e whawano mai lawa lau taimi loa fionga te su mai ai yula wan whamalu le aso ia lava le ali o whapeon tatou whatasi ai. Ia, o tai tonu ei le mata upo lo whapeon ai whiasau no mai tau sa whainga. I ringa le tom ta upu, le ua posto course, posto pokalame foi. Le ua umona ta pena ina lea tau sa whainga. O le sustainable energy, mai mua mai tatou atunu. Aera tu atu lo fionga li neta mo lo forsanga nita e au. Whaftai mangele ia sao lava ia ave ia nea vanoa matango fie whapena ona whaalau i loa atu ai fo inisio o fuafuanga whai a mese fo inisio polo kalame o loo whapena ona whausea mai po whauina mai li nei fo i matata po nei fo i yala ia peo nei fasiling ia nei tai au ia ua sila fia fo i nei vaitau ia ua pe ua anga le lalolangi le whaanga ina ho ia o malusi anga mai le la ia mese fo i malusi anga mel savili ia po le whaperetania ina o sustainable energy ia o le tapo kalamela nei tai o mai whaalau i loa atu i le malu mali pa ia o whanau a Samoa o e fo i o lo o whapena ona fia ia i tu langa nei ia e meise fo ia i la tau ia inisi fo i o motul Pasifika o la lata mai Samoa nei ona o lea ua tatou ofaina po o tatou whaia le nei pol kalame o le Samoa Certificate 2 in Sustainable Energy. Ia o le nei la pol kalame po le program ia e fo ia e tatia i lunga i le
vaenga lea o whailonga tau o loa Samoa, ilona vaenga lua, po le level 2. Ia, o whataatia mai ina ia mawhai ei ona te tala le awa noa, vo ele nei ia o mai ei ia le whanau e. Ia o onga, ia le ngata fo i whanau ia o uma mai le ia 13, po le ia 12, a o iei se malama anga i mea tau energy, ia malisi anga wha, so to speak, ia ia mai e wha wau le to mai, ia mo se to mai wha apitoa. Ina ima whai ona maua ngā luenga, wai pe ona uta ua le teimi o whanau mangili. O le vai tau le nei, ua te tau ona wha, na tātou tū, wha, ia maua nea tātou pola kalame. Ia tali le mana o le, o whalenga o si mea po o industries i ela wa i le teimi nei, ele ma whain tātou whaia pēr ni pola kalame vo ia wa lewa na, ona ma ea ma uma. Ala ea, whai, a lea wa ese le mea lea ua, wari ila lang. O lea la, lea wa manatu ai le mātou fo i ala. I le pola kalame la lea mātou amata mea ai, na amata mai tau sanga fōu, min tau sanga lea na te atu nei. Ia asa whapena ona sponsor ina pe na whaatu peina e atu le eitlea mai Europa, po le EU Fund, lea na whapena ona te wha o ngai nisi. O lo fai ngā luenga e ia polo keti o lo i nei Samoa. E pe ona tanga i fo i pēr sau mai o mlai valele. Le te tilo i le solar farm le i. Ia o la vanga umala na, nisi vanga na, o nisi i li fefo i. I vai tele. O lo o sa o ngai lea polo kalame tau sanga lea. O la tau la ia sa wa umana whau. Wa o polo kalame tasi lea. Le tau sanga. Ia e whapea fo i nisi o lo fou. E fia maua ni ngā luenga ia fo i tu a inga matata. Ia pela tang whatal noanga na nei tai au. Tai lava. Nai ta oro sa noanga ro fionga i neta. Pi o se mana onga lea po se momo onga lea mai tu o tātou industries. O au te tani tonu la lo i TV tia tātou. Le kako industry advisory panels. Ja, sale. So o le mana onga la mai po le momo onga mai le industry. O ai la ni nisi o pisi nisi po ni whala potopotonga o lo tau whaipaanga i ngā o sia pe providing le polka lame le famol mole lava lo fionga li neta. Ia, whaftai, ma le vasili. Ia, e tau dala mua ia i le vaenga le malo si whapuna oa po le MNRE. Wa le vaenga le tau lai mai ia. Polo keti vo ie mai e tunu i fafo. Le whaatu peina la ia polo keti nei. Ia manai tangata la, pisini sila iti. O le ua la taua. Ma whai ona ofa i nātu le whasoasoana. Ia, o nei tangata la ia sa whai ona maua vo ile e tu whaata sia ma whasoasoani mai le. Ile whawina nei polo kalame. Ia, o le si whai mea tāua. Ia wai, tu sa le mana onga le nei. Ia le nao Samoa. O se mana onga nga i le Pacific region. Ai au fi ai le Pasifika ato. So mana ia o tata bukalame le wai ele o fafaua mai fo ile le fafo se la fafau mai le mana onga le Pasifika. Ia fa pe fo ia nei Samoa. Ia ma te lo fo ma sila fia ma ngele o me mana e Pasifika wo fa tulanga ina le ile global. Le o me o le o va ai ile global ia na sa ila ia le region ia le ia tato le Pasifika. Ia fa pe na fia mai ma tunu la ia tato ni Samoa. Ia pe se i o le mafu anga le ai o te fia wa le wa tato wo ai le investia tato ila hopi ia mai ma tato ia ile ma fai ala tato no fo ai voi lele ia ai fo ia pe outdated taka ko pol kalame ala wa ole la langi no mai lesi tu la malo sila fia ia malo la ia o le fafonfonga me Samoa o le tam fai level tato university fafau tato pol kalame le fa apela e fafau le fa vai o le whawhau lava mai i ngā osi pe whātuputupula ia. Ina ia mawhai o na iese ala manui o tātou atunu. Ai me se fo i pensau noa la whiongari neta. Ia update i lea. I le larolangi. Wao Samoa. Le e tātou te developer e tātou pi ama atua i larolangi. I le wawe larolangi le i me tau wha teknolosi ma tūlanga whapena. Lau whiongari neta whamolmol lava. O hangi entry requirements o students po tamaiti haonga e fia o mai e ave lea course whamolmol lava. Tai.
Ia le taimi nei la fa mua na tangata ho ia la o tono poloketi nei. Lona winga la o winga la homtalang o tangata ni uma tu ale tau adult students. O la tau lang na o fa mua mai. Ia awa foi levo ia mai mai o le sponsor mai pa fa tu peina mai e company ne ia la tu o onga. E ko hots le alu taimi nei. Ia o tela ila tau mai vanga la MNRE o nisi fo poloketi ia MSV nisi o faia onga ta tau ro o ina ia o te faftai fo ila team le vanga la electronics because o la tau ia e le sunga le ya James ia o fo la o ia fo la sa na Avele University i se fo ia tunu ia fa pena ona mo sono malam anga ia le la fo ia le lawa so son malo si le training of angale ai o tangata ia le fainga le o tangata mua ia secondly ia o tangata fo ipo la vanga fo ia la fe o isolo a uma le senga su tolu ma le sfulu lua o le me matango fi po kalame le it's open mostly o totela vanga la ia e afatama afa tani po female and males ele nei te fa fonga mai ni si taimi nei fa pe ai na o na oli ele ai o le fo ia o le pokalame nei e selman lai le lo fi tamata wa to tele ia tamata e lo la to a vea fo ile matata o na le matata le nei pe na silafia ia computerized mo fo alfa ngola to ia i me ka technical ia e fa penana mana o mi ai le tu a inga to mai so te tala ila va no ai tamata sa mo ia mai se fo ia li tu sa uma la toma ami ava no tu sa le pokalame nei awana ese se fa pe you know what ta le upu insinia fa pe fa vel ma fa o tamalo ia a vel ne ava no le na te sila mai ia le ai o vai taule nei ia mai lo walo me fa ulu ia a fa pe fo le o so walo lo taimi nei va senga sulua ma sul tolu la ia le criteria se lau fast full maka your best o le tau te tala la titi le avano na ia mawhai ona to talenta mai tia mai whai le tūlanga le ranga le mana o mia ni technician a wa tangata e uma tilpo kalame le o tangata ia le la whai wha technician o poloketi nei ma ia manga inga ia iluma wai le whapela tawhia le lua uma le lua tolu wha ia la tamai titi uma lo si e whapenga ana pe ata mai tele ia na alu le ilunga le whai le degree in sustainable energy o leo maua isi university o na ia ime mana o mia fo ia e taun i mo standards e te taun whaamali eina ia atonu o tatu university ia pe o le si lima se fulu tau sanga o tatu wo ia i le tūlanga ia at least lo tatu amata mea atu lalo i tūlanga ia ia ai o tūlanga na i le entry criteria e se lau fast fulu maka i le sasalasi ia malea fo ia mai se fo ila tau vasenga sfulu lua ia na alo e ale whainga luenga ia atoe mana atoe sawea ia onga ia ala sa avele maths le leile ingilisi la le tau tala whapetania so most welcome ia le tulanga lea ese ta ua le lo saunoanga ni tai au lo fionga li neta ai me se lava i le tulanga la le o matata ese ma pena sa no mo si la fia mai fu le tunu e ta lo me yo matata ese po fai va lo fidima pe o ko mekia le ma fo tangata ia na o ali i anga va ai ele ai e o fa pitoa le tato e o fa pito le tato a university fa pe na o ali i tal fe ngai le matata na ta mai ta tal fe ngai le matata le ai le o sa no atu na matu o faiva so se si lava me fai ona apala mai e o foila i o tato tamitia onga fa pe ona ma era senga futolu ma era senga sulua e o lo isto mai ma senga va po se na ta inga fo e fio mai e a foia e fia vele mta upu meta wa fa malo si anga la fionga lineta le se ofesili fa mon lava o ala ni mta upu e fia kose si to tono lo pokalame pe fien unite e da tono pokalame le fa mon mole lava ia faftai mai ia e valua ia kose sa ia e fale first semester
po le semester mua ia fa fo ile second semester tasi le tau sanga po kalame le amangele ma nei ala vai e uma na le fenga luenga ia to ia le la te faulisi vai nga long ton ia fa pe na lo watu inga ia I le tulanga le tu singia tu pe mta upu ia e valu e specific lava pe fa apito lava make of sustainable energy pe ia ni simta upu tau fa computer tau pu tau fa ingilisi o lo in wa we to tonu le na pokala me mata pu fa mol lava lo fionga ni net taina ngele mol fesil ia tau ia ole communication e te tauanga ia e pele english ia la ia tonu ia o fo ia me tau occupational health and safety ia le si pito tuna pito sil ia fa tau ele polo kalamel nei ia mo na technicality voi po mata upu ai fa pitoa I me tau sustainable energy I lona technicality po le fo ia lona lo toanga I te pela o le famtalanga ele fa pi no panels o le calculating o le voltage me fa pena ia pe fia ia o mea nga fo ia o mea na ai lona ingilisi o le ingilisi fo na ia ma le computer wo embedded ai kongu ia nga ina ia mafaya is the tower to my titile la fa au atu le ele tatou pokalame nei ua iai se malama anga ile ia ua le tele like I said before ai le amatanga ia le tele ava o nei galuega fa technician ale en vaenga le sustainable energy e computerized e te tauala le tamaitiiti ona sila fia na faoga le computer ua iai pokalame fapitoa ia pisa ia le tulaga lea e se tāua tele le mea o lo saunoa mai ai le susuga le matua faiva ele fa apea na mata upu sustainable energy fa apea la ia na o mea lava tau sustainable energy la e fea ngai ma oi le ai e la mea ngā po technicalities po le loto mea pe o loua vale va fiso tai meta communication awa e fa pe fea ona e loa fatino longa luenga ai e te le lo fiso tai atu mai sitangata le pe po sefe le mea po le al tau o le vaenga ma le vaenga so malo lava e so fesili fa mol lava lo fionga lineta o ni ala manuia o le se career pathway o iai mol tato pokalame le I tato tamaiti le fa peona tauina sao le o le matua te le lava le famanianga ia wala vaenga ia te tele tamaiti le mua mai o vaenga le awa fainga luenga I lua mea tau ele tise ai pe o le sia lato career path le ua amata tu fo I o mea tau malo si anga ia e maua mai le la ia maua mai le savili ia le biogas ia pese ila le to add on ai le skill le ia o le taimi nei u le fo wa amata na fa fa ia fa longa fa pitoa I mea ia ele malu atu ia ele fo itu langa bole pe o aso ia o le tisea o ia fa il tise ia o taimi nei wa tele matata wa fana nau mai ai wa lau tele fo ila le to mai ma le o tamaiti nei la fa ua tua I lea fo itu langa ia fa pe na ia ona fa lau tele ina le to mai le si vai na tolu wa le lua le pero tua ia fa ia o nisi fo ia wa la fa uma degree I mea tau sustainable energy I nisi fa universite au te lol me nga le langa inga ia tatou fo ina sa mo malo e fia so atua pe pipi amatu pe ala o fesidi lona lua lea I lo saunoanga le na saunoa mai ai I tatu failonga tau olo ala lea wa level 2 I le vaenga la le tau accreditation awa pe o te mine o te le lavo tatu tamaiti pe ua mai ale aonga mau failonga e fia o ya tunu lai fafo sa I manui ai a fa pela la tu malo failonga lea e whakatita inga pe o New Zealand po Australia me se lava ia wano whawai taimi ia wa tere na o tato tangata e recognize I o New Zealand po Australia le whailonga le ha mon lava sila foi o standards ngai pe no ta o taimi o whano o standards ngai ia la foi whaonga I New Zealand Australia na mai na mua la mai I Pacific al vaenga le I suba ia lela na
piama te matatou ia le lau tatou tanga fila tatou a mai context mai le menga ia ka ko na ia fa pena fa ngofi ia mo ia ala tu mau ale le standards e lem fa tatu suia so o tamaiti la fa o tu ia fa pe fa manuia inisi ngaluenga vo ia o tatou a ia ia e limit ia pe na sila ia i oifea le malava le la ia le fa o tu no ia fa fa be sali ma New Zealand eu te titi a sola pena o mai sa le ia fa pela família ina ni tamai talo ele skianga ia o te lola mo vo se va no e mo ni nga luenga na nei foi fa nau pe o atu tu no fa I ma fa pena na mo la va no toe tala le ia le poto mala tamai o le wei la va no ia aftai la vo film ole winga pol mafuanga lo fesili le fiunga ia linetsa ina ia fa manino atu ai le fa fo anga sa mo yo tato wa o tato mta upu po tato fa longa tau o loa ia lo fa apea ona o fa ina atu I nei tato la mua ele ngata I nei sa mo ia nga I nei sa mo ai me se fo I pe fa apea na te ue manuia fa manuia tu oe te ratu sesia tu no I fafu after la valo fionga lineta mole ia pe so forsanga muli po so fautuanga po nisi fo o se me te fisa no mai oi ai me se foi to sa fa inga po la to sa ninga no fai leo fa ti no ina mole vai aso fo wala vai aso fa le nganu sa fa tai ama ngele ia ai le fa una la tapo kala me le nisi fautuanga vai e fe piyama tu ai foi matu atu I malu o le atu nu o lom fai fa fong e mi sa matua ia wa o le tele au nai matua ia la mala to I fa ai longa o e pe na masani ai al fa ya onga alwe you know for my te lo ia pel tolu ana pe na le fai asina within the box ele te tala I tu ale to tele o matu ia vel nei va no inisi fo lo mo me nei fa sala longa ia o le wa lo atu lo university pe on to fa fonga mai fo ia le wa ofa le fo I matata meta sustainable energy ia mai lo walo ia o ngai ona o matata fo nei le wa nga ia le la langi teina ne foi pe no ta ul te mo fa o aso nei o wa mana o matangata fala titi le tupe alu le tise ia pe no ta o atu no I fafo o to titi a sola pena uma ainga o fa ia le tise le ainga ia ai ama eu le matanga o fia ia so tatali e loa ale mai le pena ale e failata ele tise ia wa le mena le tate ia mana tite ia o tate mana o le faila tite ele tise maintain e pu e mai le ave le la ia ai so tatali e por savil so tatali ina tea no te faia le so soani le mo le ainga ia le ngata fuinga ia ofo ia le biogas le saulea I sei tu lolo ngutuma le upeto ia o le fo I me vo ia mo me tau o to manu kai pe o le septic tank e lo spe le o ia me ia o to ia mo mai le gas le methane le o le moli ia ma fai le kuka le ainga ia ma eu la se le leila ia Samoa wa e sia tunu la iti I lata mai ata to le ola le wa o mo malai la to wala to faia ma fa ngai ona wa ia le to mai ia pese ila le si positive o le si mele leile na le la fa na mai I to tele ia le fa na o ina fo nei to mai la manu ia Samoa le lumana ia na fati ti ai le songa mai ta kiso malea male empel pensini wa tu petele na Samoa le alu ia tu petele wa na lo ainga le alu ia sa umali tongi no le ole ele tise ia ola so atu le tu langa le tapo kalame al vai asola le faftai ia ole la lo atu le matu fo ia la pe fo ole na si la fia ia le matu va hengo le fai valo filima ia le la wa la alo mai fote ola na ia faia ia le fale tele Samoa mao ia le wa tu le matu fale tele Samoa mao ia lo le matu moro le wa uman fai ia la sauni mai le matu va henga la tu te fa matalaina fo I le fainga mainga le processor le fainga mainga o le afa le wa le fa nga ina tatunia
ni fao i pe o aso ia o aso ia sa fa ngale fao ia le la mato mai true to its nature la mato pipi ama pe ile me na fai to ina ia so ia ina ia mafai na pu e mai o le mato manatu pu e mai ia wingan a me nei na fai ai fale o sa mo ia so ia wa mo what o te lo le si a nga tupulanga le lao mai i o le matua le iloa po le almeta o le faltele awa o fale ia o modernize pe le lo sisila fo tatu faltele le tu mai ia o le modernized version la le o le sa fale sa mo ia ale fale la mai le fote o le fale tele sa mo ma ia le la matu sa unu ia fa matala o ile le fai le tala po le atongo ale mafu anga male o malanga upu fa sa mo e pi iama nga ile fainga o le fale ne fale tele ia ona fai o foi la ia le ni nai siva e fa tau fo ia ile fainga fale sa mo ia ma fai ai lo male fa mala maina o te la ta mai te fa fonga mai mi se fa atu ni fa fa ia na tau fa pe le la fa tau walunga what is the tau walunga la le tau walunga ia tau walunga ngal tau le up tau walunga ama ngere fa fonga mai ia le atu ia o I foi la o le fa ai lo ai foi ia le tau walunga ma le malona fainga ia le a fo le mele ona rife il taimi le la fa ia pe ole ngayo inga le na po le mato fa moena le nava yaso le asau ia o te tala tu le mamalo le atunu e o mai mo masila ia e fa pe foi ia nai matua lo fa pe na ona tu I mai le muli panga mta po I mai la tu wala mafana ina ia mo o ile la mo le ava no te sa sila nga luenga fo ia se wala lo fai ia no fa lava fa tai ma lo lava sau no lo fionga le matu fai vai le sa fa ingo fai va lo filima pom tata ese ia ave nei taimi va toile le fa tau va e mo mori tele toile ngang fa tai la wa fionga ile fa va no ina mai le lo taimi tai tonu o lo tele tuangia lo fe hai ma lo wa fionga e fa va no mai la va lo taimi a wa ne pokala me ese taua I lo fa la wiloa mol sila fio sa mo le ro tam fai atu lava e o sa no foi le fionga ia lineta tam fai atu lava ina ia fain pokalami a wa le tupulanga la loa por tam fai mai a me se foi ia tato tangata fainga luenga ina ia maua nisto mai nisi anga va ma nisi fai longa e tele atu e sili atu a wa tato lumana io le mo tato ainga atu no a me se foi tato e kale sia le au fionga lineta fa tele lava mo le fa no ina mai taimi fa manuel lava le atu titem faiva mo le tele atu lo fa anga ile to sa fa inga le vasenga fa ia onga e mese ro era tusi e mese fo ia to a inga fa mo lava fa tai ya samoai le na o uma fa fonga mai le pokalame le na o le tato malifu mai mo le nei yaso o last time fainga ia o paula wa se meu mafai atu ailo au nanga al tato pokalame o la foi se upu wala fo atu la se anga o le tauta mari lo fa fonga fa mal mole ia la fo nu le aina ai ia manuia tele lava le nei aso tiute faiva mori atu foi alo fa anga le ngata tato sa moi nei a me se sa mo lo fa pe ona mai mo mai lunga tato o pe ngata fa ilangi lunga ka ko YouTube me se foi tato Facebook pages ia mol tele atolo fanga tato pokalami ia manuia tele lava fuanga nei aso tato toi felo ai se aso tsemia tai au ile sofa man malolo tato li fa ole Yesu Keriso to fast so fu